veri ngoma a yi ti chayi hi vutlevulawuri bya tiphati na mxado. MNP Cakes and Seasons yi ku khomele makhekhe ya mihlovohlovo hi tisayizi to hambana hi tlhela hi kota ku bakela khekhe ya milorho ya wena. Pfula ndleve ni ku byela hi ku khomele ti-cupcakes, cakes, biscuits, muffins, buns, scones na all types of dishes. Wa rhumela email eka email address ya makondonsovop@gmail.com kumbe u hi bela riqingho eka nambara 060 398 0501 kumbe 079 155 9913. A swi bihangi no vhakela Facebook page ya hina Makondonsovo Polite. O lava ku endla phati kumbe mchato u kanakanisiwa hi nambara ya vanhu lava nga ta attenda hikwalaho ka swipimelo swa COVID-19 eAfrika-Dzonga, u nga vileli. G1 Sole Makamu channel yi ku tela na xitshunxo hi ku endlela live streaming eka Facebook na le ka YouTube channel. Ku kuma vukorhokeri bya hina bela riqingho eka 083 958 9310 kumbe u rhumela email eka email address ya ntokotostudios@gmail.com. G1 Sole Makamu channel. What is that in your shop? Mga delele. Tonani le shop. Meta badinganga. Oh, okay. Ntokoto Studios. Home of Technology. Hi ka G1 Sole Makamu channel amlahlekangi lami nga kona na amkela hinkwako lami hi yingiselaka mi ri kona. The Gavaris, The Skumburere, Greed and Desire, Muvango, Generations, Harvest, Skim Sam, The River, Lockdown, The Queen, Rhythm City, Isidingo, Isipo, 13 Hours, Isibaya na swin'wana swo tala. Leswi i ti soap kumbexani na switori swa ka television leswi Nhenha ya hina ya siku ra namuntlha yi nga tikuma yi kha yi hoxa xandla kumbe yi ri muacti eka swona. Swi koteka ku fika kwihi? Swa olova na hambi u ri Mutsonga ke munhu u ya a ya fikelela njhani eka swona? Sweswi na buti amukelani Mabasa loyi a nga na mavonelo yo hambana na amukela ka Vusaseki buti amukelani. Inkomo nikhezi ni amukela ka Vusaseki. Inkomo. Mwati ni mavonelo ya buti Nhenha. Nguna mirini mhaka leyi? Yeah, mina ni vona swi fanerile ku munhu a lovola ene ku lovola according to our culture and traditionally it is liable ku munhu a tikuma kha lovola. Hi mhaka ku loko u tshama na n'wana munhu u nga lovolangi ku na ti-consequences to tala ngopfu after loko u nga lovolangi. Sweswo swi vitaniwa ku is to cheat marriage. Hi ku twisisa ka mina hi ku u nge tshami na n'wana munhu u nga humesi mali ku ri ku a fa a humesa mali hikokwalaho ku vatswari va n'wi kurisini ku a ta kota ku tikuma ra ndyangu wa kahle, and because of that swi tiyisisa timhaka ta ku u fa humesa mali ya malovola ku tikuma u ri u tivitana ku yini i nghamu ya wena. Ni tlhela ni mperisana kambe na ku amukela eka nongonoko wa hina wa Nhenha ya Mutsonga laha ku nga episode yo sungula ka nongonoko lowu nga ta hamba wu ta kan'we en'hwetini. Emadyambyini ya siku ra namuntlha hina Nhenha ya kusuka eNhlaveni Block H eka Makahlule laha ku nga Calvin Mabasa loyi a nga huma ka television ko tala swinene kambe ntongo ku a nga tiveki ku fana na leswi a faneke a tivekisa swona. Xana ku nga va ku kha ku xota yini? Mara before sweswo a hi tweni ku Calvin Mabasa i mani? Mpata Calvin Mabasa i first born at the late events Mabasa Xituku na Lucia Kensan Japan Magayisa kusuka Nhlabeni Block H. Mpata Calvin Mabasa i jaha ro sungula ra the late events na loko ni hlamuserini ntswalo kwa H ntlhani nghena xikolo kwala H Makahle Primary School kusuka kona ni ya n'wana ta high school laha ni nga yisa dyondzo ta mina mahlweni until ni huma kwala ivi ni ya joinela xin'wana Boston. Mina Mzamani Leonard Mabasa, papa wa Calvin angatini ya kuva papa wa ku ri rihahlo ra mina o ti lovela hi 2010. Se mina ni sele ni khome matomu hinkwawo ya vutswari a henhla ka yena. Mina ni hlanganisa Malibale ni tshama tiko kwala a Block H. Calvin i n'wana cousin ya mina. Vuxaka bya kona byi tele ngopfu loko u sungula hansi na dyambu ri nga za ri pela. Yeah, mina Thembani Hlongwane.
ni munghana wa Calvin loyi hi nga vunghana bya yena byi nga sungula khale ngopfu laha ni nga tiviku na ku byi nga byi sungule lembe mani njhani or hikuva hi tshame sweswi throughout lero swi tikomba ku vunghana bya yena byi sungule ngopfu ha ri tsanana lero hi tsandzeka na ku va na ku memorize kumbe hi hleketa ku swi nga swi sungulerini Calvin kusukela masungulweni i munhu wa ku entertain i munhu wo kopela i munhu wa ku na tsako wa ti endlela tsako yena a ri yexe wa swi kota ku hambiloko a ri one xin'wana nga xi kuma kwala a sungula ku endla ti-voice kumbe endla sort of nga ku xitori nyana ku ti komba ku ri ku na mutini ku nga na papa ku na mhani ku na kokwani ku na n'wana and hi ndlela leyo kha endla ti-voice ta vanhu lava hi ku hambanahambana ka tona and munhu un'wana na un'wana na hambiloko ku out of ka u ta hi le cuneiform recorder a wu ta va convinced ku se swi ya hi mpelampela a ku ri ti-voice ta ku hambana ta vanhu va ku hambana kasi ku ri yena a ri one. Hey, Francois. The heart-shaped chocolates are here. Oh, cool. I think they should be put in the fridge. Totally. Follow me. Sure. Can see. Yeah. Mpata Calvin Mabasa u kurini a kha a navela ku va muact kumbe mutirhi ka radio laha ni khe ni endla timhaka ta ku loko na ha kula a ni hoyisa a ni tlangisa maribye leswi va swi vitanaka hi maskitlana so ni khe ni tlangisa maribye hi xitalo vanhu vo tala va teka nga ri a telelangi kahle mara va nga swi twisiseni kahle ku i nyiko so na mina mara a ni twa nkarhi wun'wana ku na mina ta xotha nyana because loko ni khe ni la sweswo a ni fanele vanhu ri nexe ni khe ni famba nhoveni cause ni dila ngopfu hi ku imitate voice so mi kuma ku ni le ku imitateni ka munhu ni ri nexe nhoveni ni fana na n'wi sandhaku ku ha munhu a ni vona ku na or hi minkarhi leyi ku na ha kula a nga ri swa tifoni swo teka ti-video lera ku swi ri ti-video ta mehe minkarhi leyi loko ri ka va teka ti-video a ti fa trending ngopfu mara a ku zangi ku va na munhu wo endla sweswo so ni heteleni swi ku nga ku navela ku siku rin'wana ni nga tikuma ni ri ka TV or ka radio because hi minkarhi ya xitalo ni ngeta ku endla ti-voice over ni tshame ni ri nexe endlwini mi kuma ni endla ti-voice over sweswo taniya ni heteleni ni vitana mitlangwini ni fambisa mitirho sweswo taniya mara va nga swi teki ehlweni ku ri i nyiko leyi nkarhi wun'wana hi nga tikuma yi vonaki misava hinkwayo kumbe ni khe ni yisa mahlweni ku navela ka mina. Ya Calvin makulele ma yena a ri very active a ti komba ku swi kona leswi swi lavekaka ka yena ngopfungopfu swi fana na career guidance loko mi langute ko fana matiko mo fana mo China na vo Britain and this what they call talent spot leswi xotaka la ka hina a South ka education ya hina. A ri munhu wa migingiriko swinene ya ku rhandza xikolo swinene and then a ku xi rhandzeni ka yena a toloverile swivange bya ntila bya mpfilo byi sukela singweni maendlelo lama leswi hahlwa ra mina papa wa kwa va endlisa swona vanhu munhu wa misawu na le xikolweni swilo swa yena a swi endla swi tlhe swi va swi ri na misawu ndzeni hambileswi a swi nga kanganyisi dyondzelo ra yena hi ku na ku endla ku va munhu a ku ni sawu lamene mara ya hala tlhelo a kha a dlaya leswi a nga fambela swona se yena na loko Xitsonga xi ku misi ya mikoka mimbirhi yin'we yi tshwa nkanga yi lo tshwa loko a hetile loko a ha ri leyi a yi fambisa sweswo yi ri na mikoka mimbirhi swi kha swi rhelerisa sweswo a ri munhu wo hi tsakisa swinene ntirho kaya wa yena na ntirho xikolo hinkwawo a swi tirha hi ku hetiseka a hi tshemba naswona a ri na nkhinkhi na tora ra ku navela ku dyondza hi ndlela leyi a dyondzisa swona mara ku navela ka ku ri ka nyiko leyi a nga na yona ya ntumbuluko ya sweswi a nga ku swi endleni sweswi. Loko ni yingiserile ni kha ni vona na mintirho ya tatana Calvin Mabasa swi tikomba ku ri munhu loyi a nga na ti-connection swinene ku hatla ku fikelela swilo. Xana swi nga va swi sungule rini timhaka letiwani ku za a tikuma a ri na nkateko lowu a nga na wona kumbe ti-connections leti va nga na tona ku va tikuma va ri ka switori swa le henhla swinene nakona loko swi sungula a kaya a va ku yini a hi tweni ku huma eka va ndyangu xikan'we na le ka vona tatana Calvin. Fikile siku leri a ri yimerile siku leri ra ndhavuko siku leri ra ku tlangela lomu hi sukaka kona siku leri vitanaka Heritage Day hi fikile hina Matsonga hina Vatsonga va chava ku tsongola swa van'wana va swihluka swa ngungunyane vatukulu va gwambe na dzavane hi fikile hi Heritage Day hi siku leri ra ku ba mikhwela swivuvutani na mikulungwani hina majama Matsonga hi bomba hi makhwaya xijayijayi na xigubu kasi va mani va bomba hi ku mbala tiyele na swibelana na
deha va fikile siku rero ri yimelile ri fikile siku leri ri yimelile namuntlha hi heritage day laha hi tsakelaka mindhavuko ya hina Matsonga loko hi fikile hi dya tihove lomu ku nga na swigugu lomu ku nga na swiphaswa lomu ku nga miroho ya swiphaswani lomu ku nga na miroho ya kaka hi dya tinciya hi dya majenje hi dya matomana ri fikile siku ra heritage day siku leri ra ku tlangela mindhavuko ya hina siku leri ra ku mbala xigaza siku leri ra ku mbala tixaka ta wena leti u swi lavisaka swona siku leri ra ku mbala ndhavuko wa wena u titlonya hi ndhavuko wa wena halala Afrika halala ha tinyongobisa South Africa says it's a rainbow nation South Africa says it's a rainbow nation South Africa belongs to one who live in it hi ke ku halala ndhavuko ha khesa loko va khani vitana mitlangu ni minkarhi liya a swi tiveka ku na n'wana loyi a ka mphata wo phungela vo tala ku n'wana loyi a xituku phungela ngopfu so hi mhaka sweswo swi endle ku vanhu vo ta va na interest va ku hi la ta n'wi ringeta ku loko vona mitlangu na tikhomba hi nga n'wi nyika microphone a nga swi kota ku fambisa na so hi laha ni nga fika ni discovera ka muti un'wana a ni nge hlayi xivongo xa kona va ni vitana va ku ri no tata fambisa nyana then va kuma ku hayi leyi pena na swi kota ku fambisa hi laha vanhu vo tala va ngetela swi teke nhlokweni ku ri this guy nga ku a nga kota ku khoma mitlangu yo hambanahambana kusuka kwalaho se ni venisa nyiko wa mina mahlweni mara xin'wana xi nga tlhela xi liya tani eka challenge timhaka ta ku loko se ni ya joni ni ya Boston a xikolweni a na ha fikanga ni endla swona leswiya swa media ni fike ni endla computer clerk in IT mara ni swi twa ku swa ti-computer a swi fambelana na mina leswi ni swi lavaka hi leswi so ni hetelela ni swi va ku no mani nkarhi wun'wana nga ku va u ri na qualification yo karhi a swi bohi ku tirha yona xa nkoka ngo i ku tirha hi nyiko ya wena so ni hetelela ni ku u ni tshika swa ti-IT ni continue na leswo penga ka mina tanihi ku vula ka vanhu mavulema vanhu ku hayi loyi wo penga loyi so a ni endla sweswi ni ku hayi no mo ni ta endla swa xipengo xa mina so na kwala kaya vhele a va nga ri ku ni tekeli enhlokweni na ku hayi no u tshiki xikolo loyi a ta hlupheka swikwini mara hi mhaka ku ri mina a ku ri na this burning desire ambilu na mina ku ri one day na ku tikuma ni fike laha ni phushe matimba hinkwawo ku ni kota ku fikelela ni nga fikelela koho siku ra namuntlha. Power, passion and patriotism. That's poet Calvin Mabasa kicking off this Heritage Day edition of The Lead here on ENCA. Mara mina ni tsundzuxile van'wani komba ku munhu u endliwe hi Xikwembu ene hi xo xi nga endla ntumbuluko wa vutlhari ka yena a hi languteni hi vona laha swi n'wi yisaka kona loko swi n'wi yisa vusiwanini a hi milandzu ya hina milandzu ya Xikwembu loko swi n'wi yisa ku humeleleni naswona se hi ta dunisa manje ku a ni hila ngopfu kwalaya ku duniseni kun'wana a ni ta vula ku munhu a nga hleketa ku mxani n'wana lowani a nga ngheni hi moya kumbe swin'wana because swilo swo fana nyiko kumbe talent swi ta hi tindlela ta strange and swi tiva hi n'winyi swi tiwa and swi tiva hi n'winyi wa swona a ri yexe so nkarhi wun'wana u ta n'wi kuma Calvin a ri one nkarhi wun'wana u le ku yimbeleleni nkarhi wun'wani u tikomba a ri kun'wana a holweni so i munhu loyi nkarhi wun'wana kumbe a khome ti-toys laya sweswi ni nga swi kombisa ku sungula a kha endla ti-different voices kwalaya so munhu loko a nga n'wi tivi swi nga endla ku fa u yima langusa n'wana lowona va n'wi huwela nako va n'wi xela swin'wana mara hi mhaka ku swa hlamarisa swinene swi andzisa swona swilo a swi ri na ku languteka u nga swi endli mara loko a ri mina a ni n'wi hlohlotela swinene ni ku n'wananga u nga chavi a hi wena u katekisaka leswi u swi endlaku i Xikwembu xi katekisa na hambi u vulavula a hi rhukana hi katekisi hi hana nchumu hi ngo ti avanyisela hi ku hi vanhu mina hi ku loko ni ka ni kula ko tala I was exposed ka swilo swo tala ngopfu so ni n'wi vonaka a endla leswi a swi endla so encenyeta vanhu na swin'wana swin'wana hi laha ku nga tala ni nga byela ku loko n'wana loyi a ya kuma best education like yona swo fana na this early va ri talent sporting a va ta vhela va n'wi chanela into that a tshiketa ku endla swo tala hikuva a swi tikomba ku hi leyi nyiko ya yena laha nga na yona muzimini wa yena kambe hina hi ri kusuhi na yena a hi swi tiva ku nkarhi wun'wani wo fana na mina nkarhi wun'wani a ta ni vitana ma n'wi teka nkarhi ku fika kuma ku already loko se ni fika yo so sunguli khale ntirho lowu faneke wu ndlela wo huwa so sunguli khale loko ku ri ku hi mhaka ya ku hina endla timovha ta tsimbi na hina hinkwaswo laha hi ta ndli hinkwaswo filling station yini loko hi fika la filling station va vulavula lava milava ya mali muni swo swi tani ya fika swi hambanahambana lero ri i munhu loyi a kota ku endla sort of story kwala na kwala swi nga pulaniwangi mina kokwani khuni wa ka Chauke Mabasa hambi yena n'winyi wa ni tiva Calvin na n'wi tiva i n'wana Lucy na Xituku i n'wana wa ka Mphata mina ni n'wi tivela timhaka wa hlekisa wa tsakisa mina hi mina Hlamulo Baloyi Calvin Mphata na n'wi tiva then mina u ni tiva ngopfu hi ra Mongo
se leswi mina ni n'wi tivisaka swona ka mintirho leyi a yi endlaka ni n'wi tiva ngopfu hi ku endla swilo tanihi vanhu van'wana a va kombisa leswi va kha va kota ku wa swi ta ku va vulavurisa ku yini wa swi kota ku teka voice yaleyo loko o ni kuma ni ri tani u ta ni hakahaka a ni khisakhisa a endla hinkwaswo leswi a ku kokwani khoni n'wini a ba miharihari yin'wani leyi tsakisaka hayi leyi rhukatela ni yo tsakisa yo rhukatela hi n'wi tiva ngopfu n'wana loyi a hi byeriwi hi yena ha n'wi tiva hambi mo fika mi n'wi vutisa sweswi mi ku kokwani khoni wa va tiva ke va ta ku na va tiva lava maphundo maswethu wa ni tiva n'wana loyi na khensa swinene ku va mi tinike nkarhi mi tshamela nongonoko lowani wa G1 Soli Makamu channel vito ra nongonoko ku ri Nhenha ya Mutsonga ni kombela leswaku hi hanyana emakete hi ta tlhela hi vuya hi ta yisa mahlweni nongonoko wa hina swa makete a hi nge swi jampi mhaka ku hi swo swi endlaku ku hi kota ku kuma swa le mandleni swa ku mi tisela minongonoko. Good day, good people. This is Kensan Eugene Hope Mangani, one of the members of Sanmapo Foundation. You are watching G1 Soli Makamu. Ukuma totala tahisa Ntokoto Studio, home of technology. Them chest computing and CCTV installation. Vukorhokeri bya hina byi katsa ku ngheniseriwa CCTV, graphic design, branding, networking na programming. Ku xaviseriwa ti-laptop na ti-computer hi tlhela hi ku lunghisela. Swi nga heleli kwalani tihlanganisa na hina eka nambara 073 439 2724 kumbe 073 807 5252. U nga rhumela marungula eka WhatsApp eka nambara ya 081 778 3992 kumbe u rhumela email eka chestamayana@yahoo.com. Ndzi te them chest computing and CCTV installation go vule hosi. Iti 17 ku ta va ku ri Saturday ni ta va ni ri MK Car Wash eMkhuhlu 1246 ka Comedy Night Experience mi ta ni vona i HIV ma cancer loyi wa Mafenya Brothers. Hi vuyisa sweswo emavhengeleni eka Nhenha ya Mutsonga ku ri vito ra nongonoko lowuntshwa ka G1 Soli Makamu channel ku tikuma u kha u acta na vanhu lavakulukumba va nga ti-veteran aka TV u ri Mutsonga we le kaya a switandini aka Makahlule xana u va u kha u titwa njhani u connecti njhani na vona nakona ni ku na leswa swa ku loko munhu a ha kula a ha ri amakaya va twa ku u penga xana swi va kona ka tatana Calvin Mabasa loko va kha va dyondza swa ku imitate vanhu ti-voice ku vanhu va za va twa ku vo penga na. Hi twi vuxokoxoko bya ku nhwanyana loyi u kumeka laha hi ndaba u wenzeni wa n'wi tiva bona khosi u to ku thusa ku ri hayi loko va hi ku va languteni u rovela u santsolo khanano ku ri ku nakona i mani n'winyana ndhawu leyi Moses Shays. Unganceda ngani banibani? ya hi khome warrant of arrest la ku yi ta khoma thanzi le ndlameni ro sungula loko ni ya ka TV ni vi na ku navela swinene Trevor a ni tsakisa mhaka ku a imitate ti-voice ku fana na mina so ni khe ni phikizana na mfana wun'wana na mina twani ni ku hayi twani mina Trevor nge ni tluli so hi mhaka ni twa ku navela ku fana Trevor and then ni teka foni ni gugula ku Trevor's contact number loko ni gugula tinambara foni ta Trevor ku nga humi ta kuma ta manager ra yena so in my mind a ni hleketa ku tinambara ta Trevor and then I called loko ni fonela ivi se munhu loyi a ku ri who are you obviously loko nga ku tiva ta ku vutisa sweswo ivi se ni hlamula ku my name is Calvin Mabasa so hi khe zama na xinghezi xexi xa vona so mara mi kuma ku munhu loyi a nga na interest a nga na like a ni byele ku I don't have the whole day hi vulavula se ni ku I want to be like Trevor a ni hleka munhu loyi ku you want to be like Trevor like how se ni ku ri I do what Trevor do mara leswi a swi endlaku mina hi ndla yena is extraordinary munhu loyi a ni hleka ku ri no one can beat Trevor can you try me a ku yes I remember ni imitate voice ya Mandela for 30 seconds munhu loyi a tsaki ngopfu
So I could know where you send ko I'm in Tembisa and Tembisa and Karako. I could know man here's our contact here's our address come to our office mndu simo na na peni karolo and send it clean ala send boy ish ema kuna man boy ku loma mako send impilo walungu la ngitata mndu fine ibe send farm na Auckland Park aka gain artist management loko nifika la fortunately enough simo akure sikurat audition bava ku hima ku yitu ko kota na talent kuna audition taso ta strong bow commercial and then I went there nena to audition one vitana ka call back loko na call back akure sungula ku hlangana camera like niwa na camera like face to face so no okay it's fine loko na call back and the jokes and winning and then ni fail mara ro sungulo loko na shoot story xin'wana ngo the Gavaris role na lead role la and then ni push story lexiya mara xi hetela xi nga humelelangi ibe se ntlhani continue for the one vitana Grid and Desire hi 2016 ibe se ni veni push Grid and Desire kusuka kwala se ya yi va sokeni a hi tshama kha hi vulavula ko tala ni vulavula na yena mas and then hi vhiki swi endleka hi vulavula ku ringana ka mune kumbe ka ntlhanu so loko hi kha hi vulavula ko tala a va ni byela ku ta va na nchumu nga ta va swona so loko swi ta swi humelela swi fana TV ni twe ni tsake ngopfu na mina ni tlhela ni languta ku from ka village leyi hi humaka ka yona n'wana wo tani a ta hi swi fana leswiwani swa hi tsakisa na yena ya loko ni twa ku le ka TV ro sungula ene futhi a nga ni byelanga no ni byela yena kahle ala ta ni by surprise ni ve ni kotlanisa hi swona ni ve ni talela hi tsako swinene hikuva ni voni ka mina ni voni ku milorho liyani se ya humelela leswi van'wana ta vula ku vuvabyi kumbe u ngheni hi moya se swi nga ku tswala mihandzu a tikomba wanga wa moya a ku va ku nyiko leyi eka yi nghena ka yena so ni ve ni tala tsako swinene na mina ni tlhela ni tsakisana hi ku na hina la tikweni leswi nga ku teka nhlokweni tindhawini ta ku hambanahambana hikokwalaho ku hi ta va hi ri na munhu la a tivekaka swinene siku ro sungula loko a ya ka TV u ni tivisile ku u ta ivi andzeni ka mina ku tala ntsako wa ku se ni la ku hlamula lava ni nga tshama ni va hlamula sweswo ku a hi swi tshikeleni hosi swilo leswi a swi lavi munhu a ni vona ku kha ku hetiseka swilo swa nkoka swinene hambi n'wina sweswi mi nga n'wina hi mi tivile hi rhangi hi twa swisolo vanhu va kha va ku onge ku na vanhu vo ka va nga endlangi hala ka midavula hala mara mina nga se mi tiva mara a ni swi kota ku hlamula sweswi ni hlamulisaka swona ku heyi munhu u tiviwa hi Xikwembu mani mi nga judge mi nga se swi vona ku swi ya kwini na loko mi swi voni swi tshikiseni sweswiya a swi vekisi swona ku swi ta va swona loko u kha u navela ku va munhu wo karhi or ku va actor or any career leyi munhu a lava ku yi teka ku na ti-challenges ta ku nkarhi wun'wana u fika laha u nga swi tivi ku endleka yini because ro sungula ku va ya laha so loko ni fika laha ka ku actor ni kuma ku a ni nga swi tivi na ku va tirha script a ni tibyele ku okay u endla storyline va sungula ku endla everything kasi laha u fika u nyikiwa script laha u tlhelelaka xikolweni back to school and then u fa sungula timhaka ta ku hlaya script and everything loko ni fika laha ni kuma ku ku na script laha va nyika script xin'wana fani tirha hi xona ene loko swi fika ka timhaka ta ku improvise nkarhi wun'wana u kuma character ya wena a yi fiti ku u improvise hi ku ya hi script lexiya hi muacti luya so ni ku well kwa lexi nga ta xi endla no boya ku at least let me just go with the flow as long as ni endla ku se ni lava ku tsakisa vanhu a na ha tsakisi mina because nkarhi wun'wana u nge humesi matitwelo ma wena towards character leyi nga ku nyika yona mhaka ku yi va yi ku limitini so nkarhi wun'wana u kuma ku loko u kho acta hi ndlela liya va kho so no actela ku at least ni ta ku yini mhaka ku leswi ni nge ta swi lava so swi ni nyiki vutlhari byin'wana bya ku komba ku okay kahle xin'wana xa nkoka ngopfu i xikolo ku munhu a ya xikolweni a kota ku hlaya no tiva ku okay ti-characters ta vanhu no tiva ti-mood ta vanhu ku munhu wa so u tirha u na mood ya njhani and stuff so swi endli ku ni kota ku tiva ku okay loko ni ri muacti a ni endli hi ku rhandza ka mina ni endla hi ku ya hi ximunhu hatwa lexiya ni acta ku eza hi xona so swin'wana swi endla ku vanhu vo tala va luza concentration and va luza focus ka timhaka ta vuacti or career yin'wana na yin'wana because loko va kha endla leswiya va va kha ti-limita ka swin'wana or va twa va pfaleleka ka swin'wana so va hetelela va langa so lexi nga xi vulaka timhaka ta ku loko u kho endla nchumu lexi u nga thoriwa ku endla xona u xi tirha hi ku ya hi muthoriwa a wa ha tirhi hi ku matitwelo ma wena u tirha ku muthoriwa u ri yini swa ku cisetela marito ku twala ku ri nyiko yin'wanyana ya xiyimo xa le henhla hi ku ma ni swi koti ku cinca voice ya mina loko ni vulavula hambi no zama ku ringeta ku cisetela tatana George Maluleke vanhu va vula ku hambi wo vulavurisa sweswo a swi ta ku hi wena soni se a ni tivi ku ri vona va swi kotisa ku yini tatana Calvin ku cinca marito xin'wana ni lavaka ku xi tiva eka vanghana na va ndyangu i ku va swi vonisa ku yini loko se tatana Calvin va ta va humelelini va kha va voniwa ka TV se va cincile va tonga va titwela henhla kumbe ku humelela yini ka ha ri munhu
wa ku taniya na ku cince yini ene nakona sweswi se va ndyangu ve ri yini sweswi a vonaka eka television. Ha khoreve leswaku twasaka ve twasaka leswaku va fike va ni khata va hi foda hey leswaku he kuma ku swa nyawula ve he kuma ku swa nyawula ve hey ko va ku na kona hey na ti-covid ha ku fambeki ve a ku fambeki na ti-covid ve ha khoreve. Swilo leswiya swi va swi ri kahle hi mhaka i ku kombisa ku ri wena a vuton'wi bya wena u lava ku endla yini. Se yena wa kombisa ku swilo leswi loko yena hi kha hi n'wi nyika seketelo tanihileswi hi swi lavisaka swona ku ri a humelela hi leswi hi lavaka na hina ku ri ha swi tiva ku a nge humeleli ntsena na hina u ta tinyiketela ku endla swin'wana kwala atikweni ra hina hi leswi hi lavaka swona sweswo ku a tirhi. Mahanyelo ma yena ma cincanga hikokwalaho ka ku humelela ka yena. Ni nga vula ku kahlekahle nkoka swi yo nyanya ku va a kota ku va a hanya na hina kumbe ku titshuneta ka hina vanghana va yena because a ku na leswi a swi endlaku swo talatala leswi na sweswiwani development ti nga humelela loko a ta kota ku va a nghena ka hina liya sweswinyana le ka mbangu u ni byelini ku ku na mhaka ya so leyi humelelaku ku endleka yini loko a vuya well hi tshama hi ri swin'we hi kha hi vulavula hi kha hi khipa hi va entertained the way and na hina ni nga vula ku hina hi tivana ku na hina in a way nkarhi n'we hi benefitaka hikuva a ni va ta ku luya phela i munghana wa xisa lexiya xa 1 2 3 ha ku cinca ku vona ku fambeni ngopfu ka vanhu lava n'wi tivaka Calvin ku no swilo sweswi swa ha fani na mathetelo a ma fani. Hi khensile Afrika-Dzonga hi khensile tiko ra hina hi khomile tingwenya ti-genius hala loko ni kha ni famba na vona ni yisa na makatla henhla ni ku mi nge ni koti lava nga le tlhelo ka mina va phumunda na tinhongani va ku hayikho se hi nghenile ku zemshanga hala va famba na magaza o tiva timhaka ta vona magaza va G1 va Soli Makamu hala arets wo nga na mavondzo u yima henhla u ba tinanga u ku tswe Soli Makamu a nge fiki la tswe wu fikile na la Sathana nyuma na cila we hala hi va hi nga hleketi ku fana tanihi vatswari mo ka rin'wana na n'wana mutswari u dependa ka swo fana alcohol hambi n'wi advice a nga twi but loko a ku ri ku navela ka mina a ni ta tsakela ku vatswari loko va vonanga ku n'wana u na talenta yo karhi va fanele va yi support talenta loko ku a va na information yo tala a va lavisisi ku hi na n'wana wo tani a endlaka swi fana leswiwani a nga kota ku pfuneka kwihi ku a kota ku yisa vutomi bya yena mahlweni bya lebyo antswa. Loko no 90% ya lava se ni nga twa va n'wi tekisa swin'wana kusuka kwala ndyangwini ku ya a handle ni va voni ni manje ni va byela ku se mi la ku ta hi ku dya mihandzu leyi mi nga yi rhukana na hi ku se mihandzu hi leyi kona ku na siku hi nga ta tlangela phela swi nga fambisi sweswi hi nga endli muna xin'wana siku rin'wani hi laha se ni nga ta va kuma kona ni va faya too much ku mi nga toloveli ku phula vuswa byi nga se vupfa mi ku a byi endlangi hi n'wina mi nga byi endlangi ku byi endla se lowu tsandzili va laha vula ku phula mapoto ya vanhu ma ha ri xitikweni ala omelerile va susa ala omelerile se ni ta ma tirhisa swinene ku ta fika nkarhi wo ma tirhisa mpela marito lama ni va tovanyana tindleve leti ku vanhu va tolovele ku profeta swa bale loko u kuma ti-call left right and center ku ri u ya laveka hala na ku va na ku tsaka loko ya ku ri se ni le ka TV swa boha na le kala loko ni fika tani ta celebrate in our mind mara u ri va timhaka ta ku loko u za va celebrate ku na ku cinca ko tala ngopfu cause xo sungula se u limiteka ku va lomu a wu ya kona hi xitalo let's take for example me a ni ni byaka mara loko no sukela na Dzima Tavern vanhu vo tala teka ti-pictures na mina va nga ha swi koti ku circulate ti-picture leti va ku ri a hi ri na hina thaveleni ene swi va swi kha swi onha character na reputation ya mina so i swin'wana swi endla ku u tsaka ngoma mara u tsaka u kho vona swi solo at the same time ku kambe se leswi nga huma ka TV ni fane nga ha endli yini ni mqombhoti ni fane nga ha dzumi ku na genge leyi mi kuma ku ni toloverini na va club byanyana ni dzuma na vona va endle ti-jokes kwala mabyaleni kwa switandi mara nkoku se a na ha swi koti ku ya laha makwini se ni huma ka TV
loko vonhu vo van'wana va ni filimara se swi endla ku se swi ya huma moyeni se swi va swi kha swi chenexa ma-reputation ene swona ku na ku tsaka yisi ku ri ni huma ka TV mara xi vange i problem laha na challenge ku se u tikuma se u liminetekiwa ya tindhawini to tala se hi xin'wana xi endla ku loko u ri ka TV u fava discipline and u tlhela u meka sure ku u hetisisa ku navela ka wena and na ndhawu leyi u fa tshama ka yona a wa ha tshami kun'wana na kun'wana u tshama tindhawu ta different na vanghana se va wa limita ku nga ri timhaka ta ku a wu lava vanhu mara ku ri timhaka ta ku se a ha ha ri ka layini yin'we a swi fani loko ni khe ni tirha ka Eskom u swi tiva ku voni muqombhotini ni u tirha ka Eskom i government ni tirha hi phesa laha mara laha swi borha kwini you are a public figure u fa u va inspiration ka vanhu vo tala ngopfu. A ni nge se tshama ni vona munhu un'wani loyi ni nga ri kusuhani na yena ni n'wi vona ka TV so a ni se tshama ni n'wi vona hi wo sungula kwala tikweni. Matreatelo va mina loko hi fika a tindhawu to hambanahambana va ni treat hi ndlela ya ku u fana na n'wana na n'wana because va va kha nga ni tiva n'wana mara laha xitandi ni mhaka se va ni vona ka TV mi kuma loko se va ni vona va ni vitana hey celebrate so i swin'wana swi borhaka nyana cause okay celebrate a hi vito ra mina mara mi kuma munhu a ni vitana celebrate mhaka ku already se leswi ni swi endlaka swi endli ku ni va famous ni va celebrate so mara hi ku twisa ka mina ni twisa ku a ni voni swi ri na nkoka ngopfu munhu a za a ni cinca vitana vitana celebrate hi mhaka ku wa ri ta vito ra mina na hambi ni vitana ku hey mphata swin'wana swi nga ta ni twisa swo it's fine mara the point laha i ku loko ni ya tindhawini to hambanahambana or kun'wana lava nga ni tiviki or kun'wana lava nga tshama ni vo ka TV va ni teka serious ngopfu nkarhi wun'wana swi borha ngopfu kuma ku ni tsundzuka ni kun'wana mwisi wan'wana a fika a ni khwene u ta ku Mr Celebrate yi ka kolo ya gago ni twa ku vava ngopfu because na nkarhi wolowo na na movha so ni kuma ku se ni bohe ku hemba se hi swin'wana swi borhaka ngopfu cause treatment liya yi endla ku wena hi wexe se u fila nga ku nga ku na xota kun'wana I'm lacking somewhere so mara hi mhaka ku loko va ku teka hi ndlela leyi va va kha ku navele swin'wana or va wisha or va hleketa ku celebrate yin'wana na yin'wana already yi fumbarhelile kasi ku ri un'wana a wu za wu fumbarhela ku na tipheji tin'wana le ndzhaku leti ha ri ku tikeni ngopfu so hi swin'wana leswi endlaku vanhu loko va kha va hlangana na wena ti-treatment ta hambana va ku teka serious so at least a tikweni ra mina it's fine because va ta ku okay the guy a nge se drive mara they're expecting big machine loko se ni ta drive ni ku hayi mfo hi ku vona va veke Rolls Royce laha swi lava ku drive timovha to taniya ende swi borha ngopfu kuma nkarhi wun'wana na mali yo xava Tezenen o hava so mara munhu u kuma ku le ku emini hayi ngopfu u fa swi xava which is fine ku at least vanhu le ku naveleni ku loko u xava movha ya so treatment leya i difficult ngopfu va ri celebrate because nkarhi wun'wana u chani a xopeni wa xava xinkwa okay ni kumbe mi ya xavela xinkwa laha sweswi kahle ngopfu because a ni i nkarhi wa ti-COVID kumbela ti-mask and stuff van'wana ho va hindza a hi va tina va hi tivi because hamina ya khe va tiva va nga hi tivi it's fine hi mhaka ku at least hi koti ku ti coverana hi tumberile se loko u ri open like this u le problemeni ngopfu ku ri se wa nyumanyuma so u twa nga ri u to ti celela. Mi ta hi khomela nongonoko wa siku ra namuntlha wu lehi swinene ku hundza minongonoko hinkwayo leyi nga tshama hi va na yona nxoko ene ku a ka ha ri na wun'wanyana wu nga ta fika laha hi wona nongonoko wo leha ku hundza minongonoko hinkwayo se swi nga leswi hi boheka ku ya emavhengeleni kambirhi a hi tlheleni hi godima kambe hi ta vuya mani lava vo ngo phela wena u sasekile n'wana wa mina u bihile u xoxoku wa murhandza no na murhandza ku ri se ni na problem na loko ni n'wi languti kahle no n'wi yiva so boti luya loko hi ta va hi fike ron'weni fika ni kuma ku i kahle n'wanuna ku ri mihleketweni ya mina ku na ku okay hala ka tlhelo lerin'wana boti loyi u kahle mara loko ni n'wi languta boti loyi i swi biherini ku ri ni swi twisaka hi mechi leswi a nga xiswona yingisa mango ya pfumale timhondzo hi ku rhumisa muyingiseri Tokoto Studios yi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka Facebook page na le ka YouTube channel ya vona vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungulo ya wena eka email address ya ntokotostudios@gmail.com n'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta a wu se hlangana na ndzingo lowu nga ku ringaniki makwerhu avuxeni loyi i Elias Chauke muyimbeleri wa vunanga bya gospel laha u langute chanele ya G1 Soli Makamu wa mafenya wa ndhuma wa hina loyi n'wi rhandzaka swinene hlayisekani hinkwenu hi vuyisa sweswo emavhengeleni hi yisa mahlweni nongonoko wa hina xin'wana lavaka ku xi tiva i mhaka ya ku ri vanhu va ku tala loko va kha va humelela hi va vona va kha va acta ka ti-TV va kha va duma va tlanga tibolo kwalomu va tlangaka kona swi va swi kha swi vuyerisa ngopfu voho na mindyangu ya voho se
community yi va yi kha yi benefita yini hi ku va va kha va ku Solly Makamu wa tiveka u endla leswi na leswi na leswi na leswi aka TV a ni swi tivi both Calvin va vona nga ku community yi gaina yini aka vona ni lava ku tiva na ku nsati yena u va a kha ku yini loko va kha va endla leswiwani swa timhaka ta acting wa va sapota u yima na vona se na yena wa tonga kumbe ku va kha ku humelela yini. Thank you. Your Majesties, Your Highness, distinguished guest, comrade and friend, today all of us do, by our presence here and by our celebration in other part of the country and the world, confer glory and hope to newborn liberty out of an extraordinary human disaster that lasted too long. I thank you. ndhawu leyi ya hina na malamulelo hinkwayo kumbe Limpopo province aka Vatsonga hinkwavo u endla leswaku na hi tibasifuwa yena. Swi tsakisa ngopfu loko u hlangana na munhu ro sungula loyi a nga role model ya wena swinene or loyi ku nga khale a ri ka TV ku ri u titwa like a swa ha bohi ku teka picture na yena loko ku let's say for example ni shoota ka Mafenya Brothers even tikuma ni khe ni actor scene yin'we na G1 ni tsaka ngopfu because a na ha ri na need yo teka picture na G1 a na ha xavele because already loko mi pfula TV mi ta ni vo swin'we ni ri na G1 so swi tsakisa swinene and that excitement yi fika ka that level ya ku vanhu se va ku teka serious ngopfu a za huma na muyisa loya sorry muyisa loyi munhu wa serious ngopfu hambi loko a serious na ho vo ti teka serious hi nkarhi walowo so i part yin'wana yo tsakisa ngopfu ka timhaka ta ku u tikuma u ri ka scene ya 1 na munhu a nga celebrate or a role model ya wena hambi loko nga role model ya wena mara kuma ku wa n'wi follow ka social media or wa n'wi langusa ka TV a ku tsakisa character ya so swi tsakisa too much u va u ri henhla you are over the moon like a wa la na chumu so nkarhi wun'wana loko ku ri hina vanhu vo khola hi ta ku hayi no ku nhonga ni khumba ni to vitana muzana ku ni phumuni nhonga ni nga la a na ha khumbi na tinhongani mara swi na nkoka ngopfu munhu loko a heta ku teka a xuta phati yo karhi na munhu wo karhi hambiloko a dumise kwini you must remain humble hi yo ya nkoka ngopfu yaleyo cause like lexin'wana xi hi baku hina vanhu va le Africa ni nge vuli vanhu va tima ku na mina mutima vanhu va Africa hi boha timhaka ta ku loko munhu a za huma ka TV or a kuma role yo karhi na munhu wo karhi se u ti teka serious like what the isolate a nga hanyi na un'wana na un'wana sweswi nga swi vula ku sunguleni mara leswi a swi endliwi timhaka ta ku swi ku limita ku u nga u ya tsema mabodhlela u biwa hi mabanga sweswi taniya mara at least ti vana ka that level ya ku hayi ni hanye na un'wana na un'wana ko va hi ku a na ha yi kun'wana na kun'wana mara hi ku hayi na hanye na un'wana na un'wana for example loko munhu wo ndhawu ta laha ni nga n'wi amukela kahle hi tlha hi tshama hi nwa tiya and then ku va nga vi na problem xo sungula ni nga vula ku u vesa community mhaka inspiration hikuva a nge vi wo sungula na hi ku rhandza ka hina nga lava ku va wo sungula na ku hetelela na n'wana tikweni wa swi rhandza ku vo tala va va kha va ba so ni nga vula ku sweswiwani at least vanhu la ka community va na role model va vi na ti-role model ta ti-medical practitioners ti-role model ta yina sweswiwani va lava role model ya entertainment so lero ri va swi tiva ku va langutisa kwihi hambiloko va nga n'wi fikeleli kumbe va n'wi fikelela but at least now va swi tiva ku va na role model leyi va langutisaka ka yona ka video yo fana leyi ya entertainment lexi ni endlaku vanhu va community ya mina va gaina a handle ka Mafenya i timhaka ta ku loko ni endla swa ti-voice imitation or ni khiduma ka TV ku na nkarhi ni endlaku ti-show ta mina kwala tikweni nkarhi wun'wana ni ta endla for free at least ni endla ku vanhu va ta tsaka va entertain ku nga vi na problem because loko mi cheka ku na ti-BP ku na everything so vanhu vo tala va lava ku hleka and ma swi tiva ku hleka swi na ku horisa kulukumba swinene so na swi kota ku ni hosta ti-show kwala tikweni no ka ni nge za ni fika ka level ya ku ni fumarheli lera ra ku ni nga ku a hi dlayi ni homu hi celebrate mara hi ku navela ka mina ni ku navela ku siku rin'wana loko xikwembu xo ni katekisa ni fumarhela hi nga endla party kwale girawundini yi nga endleriwela ka mphata ntsena yi endleriwa girawundini vitana community kwani ku ra guys ni khensi ku va mi khe mi ni support-a ku sika kwale ndzhaku and then hi leyi inyama a hi dyeni and then tlha ni cheka na vana lava ni swona ku lava va sweri swinene hi vona n'wana ni nga ta phika and then ku at least mo ni tirhisa mali ya mina ni mi yisa xikolweni ni mi endle swin'wana ku ni kota ku khensa na appreciate ku mi ni support-ini ku sika kwale ndzhaku the only job ni yi tirhaka mina i ku acta no endla ti-voice over ni endlela vanhu ti-voice over ni tlhela ni endla swa acting and then ni tlhela ni phusha khampani ya mina ya Mphata Car General Trading leyi nga na construction mining cleaning and logistics hi swona swi phusha ku ntsena because leyi languse ku mhaka ku loko no pfuka no good morning sir swi nga endleka swi ni limita ka swin'wana because nkarhi wun'wana swo acta swi tricky nyana because nkarhi wun'wana va ku fonela nga hleketa nchumu ku ku na role ya so ene la character yo fana we nkarhi lowu a ri ku tirheni wo kombeka boss swi nga leri nga pfumini wo famba mhaku i-product yadwa a ri ku fambeni mhaka wena ene na van'wana vanhu hi swi tirhisile gigini loko no fika ndhawini munhu a nyika platform ya ku ntirho leraro swi endla ku no va n'winyi wa khampani or na ti-shares so hi mhaka matirhelo lawa swi endla ku mu yisela ta no info I will keep you in this company u nga ha famba
so ni decide way when nga ha dilana na ti-company ta vanhu it's either I have to have my own company leyi ni nga ta pusha na yona and then ntlha ni tirha na swo actor leswi moya mina tsaka swona because nkarhi wun'wana nchaku it's not all about money, it's all about happiness. Loko va nga tsakanga leswi swi endlaka hambiloko u kuma 100,000 loko nga tsakangi i waste. Okay, ku na mani Mabasa ngame mina ne hi na majama too ntlakusi na muleri, so everything swi sharp. The thing is n'wasa ta mina hi ku sungula loko ni sungula swa ti-comedians and stuff nkarhi wun'wana wa hleka no hleka. I remember loko ni endla ti-audition ta ka Mbango siku rin'wana a kha a hleka so a nga swi twisi kahle because profession ya yena yi hambane na mina because yena u tirha swin'wana eka Department of Health na swin'wana swi taniya, so hi mhaka ku u tirha leswiya u twa ngo leswi mina swi endlaka ni le ku huweni ngopfu hi mhaka ku twisa ka yena twisa ku ni fanele pfuka ni good morning sir ku fana yena kasi hi ni ku hambana. So ni zi ni endla ku at least ni cinca mindset ya yena hi tlhela swi twisa ku ri no kahle kahle papa muleri u nyikiwa sweswiya ni nge hi n'wi cinci. I remember ku mi ti-post tin'wana bar a ni qualify because ni mi hlamuseri ku ni endle swa ta IT ni n'wi byela straight ni ku ni teka ti-post teto o a nyika va ka n'wini va apply mina ni nga kona right. A nga swi twisa nga twa ngo ni n'wi chingela hi nkarhi luwa mara u hetile swi twisa ku no man this guy loko se ni kuma role yin'wana kun'wana swi twa ku this guy kahle kahle swi lavaka u lava swa ka TV na radio otherwise ka handle ka sweswi a nge tirhi swin'wana. Se ni n'wi byele ku it's either mina or ntirho wa mina or swi hela xikan'we. Se a swi twisa ku loko no famba laha nga ku ta na problem ive se ku hayi no swaswo ni swi tshika a hi pingisani swin'we ni ta va ku swi ta helela kwihi up until I appreciate and then se ku right a ka ha na problem. Ni lava ku twa marito yo hetelela tanihiloko hi ri kusuhani na ku fika emakumu ka nongonoko wa hina eka va ndyangu na vona tatana Calvin ku ri ve ri yini marito ya vona ya ku hetelela. Marito ya mina yo hetelela i ya ku Xikwembu a xi n'wi tlakuse and xi nge n'wi tlakuse handle ka nseketelo wo fana xikombiso lexi mi nga ku xi endleni. Minkarhi yo tala loko a kha a vulavula va Makamu na n'wina wa ni byela ni vulavula na vona namuntlha ni ku mina lava ku za ni va vona kunene se ni ri hosi a yi n'wi kurisa yi kha yi kurisa na n'wina hi ku loko hi luza n'wina hi luzi leswi a swi tlakusa yena nge a ni ma swi vona namuntlha hi yena a nga ku endleni tlakusa hi n'wina mi nga ta se hosi a yi kurisi n'wina ivi ku kula yena hi leswi ni nga swi vekisaka swona. Ka vana lava va nga na nyiko ya ku fana ya Calvin because for me a hi xi lexi a ngo fuma a tsumatsutsuma a kha a ngo navela van'wana i xi lexi xi ta ku kha xi mila from yena. Vana lava va fana na Calvin lava va nga na talent ya ku entertainer ya ku acta na hinkwaswo ni nga vula ku a va identify ti-role model a va landzeleli talent ya vona va nga yi ku vanhu va ri yini ku fana swi mi nga swi kombisela ku sometimes vanhu va ta ku mixani lowu u ngheniwa hi moya na hina hinkwaswo va nga landzeleli leswiya va nga yi ku vanhu va ri yini a va langutisana na lava ya kona. Naswona ni nga tlhandleka mhaka ya ku ri va nga vuli ku hi mhaka ku swi ni khomile line ya so because na swi twisisa ku leswi swa hala ka media and entertainment swi need a lot and lot of effort na preparation na hinkwaswo mara va nga vheti va ku hey mina ni ta vhe ni tshikana ni nge dyondzi na xikolo na yini hinkwaswo leswiyani a va kha va balansa swilo va kha va inana. This is the right road to follow. Ya marito ya mina mo hetelela ku khensa swinene ku va mi kota ku fika mi ta ni interview. I feel very much honored ku va mi ti tlakusini mi teka energy ya n'wina mi endla everything because loko ni cheka mina swo tala ngopfu a mi swa mi swi endleni so mara mi tirhi at least swaswo ni tshika swilo leswi ni ya ni ya vona na misila mi ni honor ngopfu ni khensa swinene ni ngo Xikwembu xi nga mi endla titswala ku ya mahlweni mi nga endleli mina ntsena endlela na van'wana va hala ku pfuniwaka na hina na mina tanihi feni ya n'wina or munghana wa n'wina na swi navela ku siku rin'wana hi nga tikuma hi kha endla swin'wana swin'we ti-project tin'wana ku nga ri leswi ntsena ku ya mahlweni. So ni tlhela ni khongela na team G1 hinkwayo na Mafenya brothers in large ku at least hi kota ku khomana ku va na unity because loko ni cheka unity yona nga na matimba ngopfu munhu a nga swi koti na la Sathana ku nghena loko ri na unity mara loko va divided hi laha munhu a nghenaka kona. So marito ya mina ku khensa swinene ni tata ngopfu ku khensa ku na swin'wana nga ta swi vula ni la ku khensa na ku Xikwembu xi mi endle tintswalo ni khense swinene. I'm so grateful. Hi fikisa sweswo emakumu ka nongonoko wa hina wa madyambu ya siku ra namuntlha hi kombela n'wina mi nga ku voneni ka YouTube channel mi hatla mi subscribe channel ya hina yi kota ku kula. N'wina mi nga ku voneni ka Facebook hi kombela mi subscribe na le ka YouTube tanihiloko ni vulini tolo na madyambu ku ri minongonoko ya hina a hi hinkwayo leyi kumekaka ka Facebook se yin'wana yi va yi kha yi mi hundza hala ka YouTube channel hikuva mi nga subscribe hi kombela mi subscribe mi tlhela mi ba notification bell ku ri loko hi uploada video yo karhi kumbexani ku tlanga video yo karhi live swi hatla swi mi alerta mi ta ka mi nga hundziwi hi nchumu. G1 Soli Makamu i vito ra mina, G1 Soli Makamu i vito ra channel. Hi kombela mi ti hlayisa mi sanitizer mi mbala ti-mask
social distance ya laveka a ndzi tshama ni vulavula hi covid a ni tiku na mithlantsakeli yini mara a hi ti hlayiseni inkomu. Ahe i DJ ya n'wina leyi Lady Shix mi langute channel ya G1 Makamu. Enjoy.